sorteo. Aí os ten, as cañarías estragadas e eles xogando golf e rompendo os cristais. Cos cristais só se escachamos antes, listillo. Bueno, xa empezando o capítulo. Onde vai eso que rompimos? Entón, de quen é a culpa, La culpa fue del cha-cha-cha. Sí. Que me viniste a cantar. Tenía querencia los Tenía... A culpa foi deste maletín que o collemos nós. E isto tiña polo menos unha bomba dentro que nos reventou varios empastes. Como? Había unha bomba neste maletín. Pero si este era o maletín que estaba no meu gabinete, pero non vos decatades. Hai alguén por aí que me quere matar. Ese non é o tema. Señor Marqués, ten que despedir a Antonio e a Antoñito. Pero, Fermín, como os vou despedir se me acaban de salvar a vida? Ao contrario, vou nos contratar de escoltas. Que vos parece? Pareceme que se lle estuvo dando gin tonic. Aceptades ou non aceptades ser os meus escoltas? Dobro polo soldo. Carallo, doblo os sueldos, espera un pouco. O tipo pájanos o doble. Canto estamos cobrando a nosa hora? Espera que le fago un cálculo rápido. Canto levamos cobraunos? Bastante que le vou meter esta cosa. No, eso xogas te lleva a semana pasada, isto foi. Como está o euro? Que non sabe. Papá macho! Nós non cobramos nada. Non cobramos nada. Bien. E o doble de nada, canto é? Nada de nada. Nada de nada. Ni mucho ni poco. Nada de nada. Nada deja pasar. Nada de nada. Apenas me estompe. Xa está ben de tanta tontería. Ya está bien de tanta tontería. Me voy a hacer un juego. Me voy a meter mano. Bueno, en Roncadoiro se baila así. 1, el Iribarne. 2, el Carlos Núñez. 3, el Cristina Castro. 4, el Jayosito. ¡Bailar! Xa está ben de bailar. ¡Bailar! Bailar! ¡Bailar! Di outra vez. Pero que pensades? Que isto é unha festa? ¡Fiesta! ¡Me capaste, me capaste, me capaste! Di outra. Ten huevos. Aceptade a oferta do señor Marqués, sí ou non? Sí o no. Dime sí o no. No. A ver. Esa non existe. Que esa sí que existe, que é de Cristina Ónega. Veña, aceptade a oferta, sí ou non? Veña. Sí. Seriedade. Sí. Seriedade. Canta a oferta, o doble de nada, nada de nada. Aceptamos con ese salario, eso vamos, onde vamos. Eso é o que se chama a cobrar bien. Aceptamos traballar de escoltas para o Marqués. Pois non se fale máis. Veña, vostede comigo, señor Marqués. Nada.